wo mo beso kane apa no mafitebu e fiada o sani amidi kan ka ye ni ntino ya de anigidin sam enso beta 20 ebebo remo enso ewowo na wo boy siki wa de abetu John wo kire mu se ye jako ne papa nkasa wode ne bati asefo asasi so no wato ananam wo ense do sanso no chiame kwame abusua wo hye box bi me ho ensam ye buburuja wo se ko mfra kentana ani na ne sadi ababa wa Vivian Joe Lawrence kanidin wo wanu so akasa kire se bi mo watetete se bi mo keka esa na ya sinitwafo ni titiru ne mma no wa mo boba si babra wa sesa nsam no watekura na ne bofro no kidi enso de nsam bia betu dwa na ensam no eha ene obia so sane wo kire Kasiebo mu chenwaso abusianti di yechi abe fontentan kasia ne so ani ese ni obi kasa ka won fra kentana na ne wosu wase etimi enso atre wadin enti na wa ma tere ne sna ne ye kwasa Facebook Ahenkan 93.3 FM tuwa wala ke wa share ama wo send bi ahwebia na wa twetire no wodi eku abrese ne bekenkan ni nyina ta ete ama wo YouTube like si ye dem wo ho afa adwentra ko na obetimi ete afa emai so 0594841044 0594841044 wodi ba bekenkan ni na se ya wo patro no da pepepe ani bekenkan ete ama wo ena spiesie ekwa ematumi hospital wa madaroma wa maso ya senti ya tatase exam ne yemekinkan fama wona nwumre yi gas enwanu mienu ya ji yegwa na yebekinkan kasiye no bibia ene mame ekia chanwa mene afia ampofowa Gana de semamba nsabno ya chia fam srania basa yebedu Edem Keshasia Afriti Kasam Ghana Photosam nsem wodi ababetu dwa Ghana photosam ye keno for realta wodi ababetu dwa ya wose nkwafo bi nenam ebi ubo mo hwene santuntuma sabia chi na hyetuam ho sa en wo mo to ayampia kansempe wansemporo wose watete se Ghana fo bi nenam eni dis amanyokuo ni mu mma binum so wo mo nenam radio so afiafie mu bibia John Dramani Mahama Ghana man penda da kurampo de nenam etujagu motoa yampia left right e cha kwada wasi abrase park so ekwa match wo tugu mu sasa ban we e de etoa ya ebu dambales na gu Ghana fo eso na wose wono kano fo wiata wo hwe sikasam so enti so obi se won tiase ya de Trinity tax aba etoa ayabo ho mako miensa ba ene nipa kodon kwhwepwe onpe petrol no onpe matches 10,000 se 20,000 so no beto a wonko epo kakraka ene okwa danso makura bi da ho omumpe jantum sabahia ne no mo amasebo a wase eto de won beje ne ochena adechia so eka ho aya owura kenofo wiata cheche ni nsem won wo ba mane echem se Ghana ha se no ankase yempeto otua eto ye ebu dambales ne yempe enfian kuma ochomlanga to ne yepe wase sa achomlanga to ne so no enya dia se ebu Ghana ma Ghana konani mu enu nti wase wosre papa se eto ne de ewom se ni tua ya pa te se wotwu hunu mu nwi ya pa nanso se wotwi anyi ni firi wa hohumi e hohumi pron enunti wakacha Ghana for say hunimunwene de abetwe na eto ne ahwe agege na boa emoman Ghana akonanim wase wo hwe Ghana ha say eto agege ewo fam kura 13% ohanje chemu dumiansa enke wo se ketimechi agege a ekodu ohanje chemu aduonu 20% into 13% depend etimeje eno kura no kwa brani betu ato no wababọ ne huna ba na munyamunye sika na mfanya hwe ena zinga manyanya nipa be kwan abonsra san watua sa ato ketekete pian no enti wasi 13 na wasi age 20 ana chese bebira kam enti ana wodi Trinity tax ne de keka ho aba wamo jeje na aboa moman no akonanim woto ne nsam so bia no chese Ghana hiafo wa ha enti wasi to no anya jeje ne ade yo man ni ye na hiafo nso ehome a age sa ohiani sika no eni ni botom na wa homi a ensisi so beka se popi bimbrim
ache no enti e wose wo mo gi sika no obia ho to no wekurom ha ne sa ya so beboa wose aban wei ene ya wose wo twa ne tifiri ho akura bitiate wo twa ne tifiri ho akura no oboa ma oman no konanimu a wo behwe aye ne sa enu nti aban no so oboa no ho modin bia se enwoma ensamfra awokokro nsam akakabe nsam ne eye ahonyade bebre na aban ne pre no wo behwe atetetete so watete so a ebeboa mo man na konanim ti aban ne tete ne oma so no na eto no so ye jeje. To ask is whether we shouldn't pay for what we consume, how much subsidy. Resources we put into our livelihood. But I think all of us. So that we don't deny them when we start a discussion. Do not happen and will not happen. Your vote according to your cloth. To my aya 1 yard also open jumpsuit papa when jumpsuit yamfa 1 yard focus akwami tailors yede 1 yard pam jumpsuit if you don't 1 yard ya no top jump top pam to say there ya hwe ya material ho ni apaya style ni pa wuti din kan ne kasa da fom kulem dadabi sikafo akasa na wote wo wasom no Ghana photosanfo ken ofori ata abusia ya toa esam no so wa esafufuro emu na krata bia ba monte so achasankrata na report pa na ni obi atenase wakuru chinsam de agu nkrata so de ne sahase na ne wode aba monte so na enkrata ni mu sam nyina da efa galamse illegal mining na ekoso ewo mayimu wo my Ghana na ne galamse ne ekoso ya kuru chin wu sam nyina ma chasa aban panifo bi din abibem mrashe bedwafo bi ya bubobubo wo mudin ani panifo a wodra wo mu ka bia wo mu omayimu wo mu nyina so ya bubo wo mudin sa galamse wo mu ni mu obie na krata iba monte so no pani ana ne sa ehwase Frimpong kwabna professor kwabna Frimpong boaten wano na tesa ne sa ehwase ana ne enkane wotutuna ni ana wada interministerial committee ana wa mo ehwe galamse illegal mining no ono ana na tesa wada no na ekoba nsama hudropi na tesa yaji ni dibre free ni nsam na konwa ya twi ya sadi twi free ni to asidi kosi baby na we yi sadi bre ya na ekita ne kura susu free wa na wo ya oswafo enkane wo hwa eye empotem yensase awodo timi ehwe so sasase ne betimi atumpon kwa e betimi di afeso abefo kwan so my Ghana yensase ebekọ nanim na wono na wo ye woswafo a woda no ehwehwe sa niema ni nyina so sabre de yaji sa di bre no so afri ne nsam na yaji di bre afri ne nsam no wode atodwa wo kire sa wono anya ne nwanwo efisabra no wo abengwam kura wo kita di bre no na bi presi anyi di bre ni free ni sam wa mo wo no ho na ne di bre ni age free ni sam na empo bre no wo abangwam no kire se galamse illegal mining na nkosuro to se ne ye hu no na kwan bia so no woni ni panifo wa mo tutu niama ye pa hwe se galamse no anu so betimi abrase e wo man mu enso ne wo free abangwam na ekoso anti enkrata wode ba monte so bubo panifo bi adin na wo pani ba kwa ni di epie mo ya ma pani wa fase ayeye raga bi asare otredako ni di pie mu bie na ne ba pansa akoya se wo man mu wo bia twe ne sika ya no wode ba ni fie wo bia ya na ne wo ba ni fie nti asamwe saba wo so wontra se nya hwe han wo be kyerɛkyerɛ mu di mu kyerɛkyerɛ mu nyina atodwa akoya fa so ma ni din ba be pie mu bie no wo beka na se wo ka wie na ne yati a ne ya hwɛ se so
senior professor Frempong Boate eka ne nsem no saa na ti anasa ensem ne wadane no yera gabi wotredako eto ne nsem so no wachira se wanu krampo no wakase oka yera Frempong Boate wane ni mpo hia ye twetwe nkwamo ni Kasiebo kosi se wase wa ha na ne wanu ankasa wakoye lawyer ni nti ne client a wodi na semama no wade baba bitu n'anim a wachira ne se wani aban no anya wanchuwanchu bi wa galamse won sesem saa bre ne kura na chesa aban hihye ya wade egu apon so tu galamse ase wo mai mu galam stop operation na ekoso enti wani galam stop operation fo yi ana enya juwadwu bi nti no mrai na wo meka bi emano wase saa kwa ne ba ya wotie mu nsem no ana ne wonu so twi ni tete fontententen ana wakofre professor Frempong Boate ni obi san se ni amati ni onanka mbom besa wo kire me na wo kire chemu se ne galamse ne kuresi fatie evisa me client ya wo frɛ me no wanu galamse wo tunu kuranya galamse bisa wo wankrata enkrata ne ma wo kwan pefe se wotimi atufo magudie wo mayimu enti se wo wankrata ne wo kokotu fo magudie a wantene ho ase de enti ampofimu a ane galam stop operation asrafo yi wo makwa agotu ne so rent wo sra ese Frempong Boate nka won kyerɛkyerɛ ni mu na nka bia wo hu se bia mpo nkrata no wukitanya nkrata bia na wo betimi susu de akwa agotu galamse enti wasesa abre ni mu ane wo frɛ no ane twitwi galamse ho kwamo enti wogidie ese kwamo twitwi akɔso no ane bia Professor Frempong Boate wadane nsɛm no adane wa mkwamo twitwi ani ne wodi aba betudwa ebese wonu gabi otredako wogu ne ho enso ani mfinti wase woni de nsɛm no emu kyerɛkyerɛ mu nyina da ane wodi etu edwa enno. It even tells you how weak the minister's understanding of his position is. If what I did was illegitimate, why don't you take the right action? Report me to the minister as if he's a teacher and the president is a teacher. What kind of silliness is this? I mean, I don't even want to comment on this. Supposed to protect the legitimate business of their clients. So why would the president was going to say that when the soldiers should freeze or stop the people from working, I went to give a counter instructions to the soldiers, and the soldiers would ignore his Yera gabi asare otredako na wamanaswa watras na wachre se sani papa mu apa wono wachre gabi dako waye bibia na ka emfa kwemu anasempo wakotwe ni tete fontententen adiko frɛ Professor Frempong Boate wasasensem no ho no wasena kamera ne emma kwan anasempo nyesa na ke wase waya osinka wasasa bre na Professor Frempong Boate wane ne tena sene ne watwe na so akire ne kwan a wose wotimi faso enti sabre ni nyina wanye enti anese wode nkrata bia aba monten so a wanu gabi otredako wasini semisa no eye tie ese kwokokon wo bisa Professor Frempong Boate ese die enti ana sabre wa twitete fonde frɛ no wanka si na limpopi anka nkyerɛ no ese kwaye wo faso efrɛ ne nye kwan panemom wo tena so anene wade ho amane bo wade ho report eba monten so na enu echi ana wakyerɛ sɛ wanu gabi otredako no waka kyerɛ Ghana fo nyina esa report na yera Frempong Boate ndi aba monten so no wanu no wa hyedan trensen na se ni titiriw ane ne efa ne ho no ebisa wanu de ne nsam no otimi sɛ ya da ne nsam ne ni nsam ne ya chinchin nsam ne nsa ane ye de aba monten aso. It even tells you how weak the minister's understanding of his position is. If what I did was illegitimate, why don't you take the right action? Report me to the minister as if he's a teacher and the president is a master. What kind of silliness is this? I mean, I don't even want to comment on that. Reporting me to the president. Lawyers are supposed to protect the legitimate business of their clients. So why would the president was going to say that when the soldiers should freeze and stop the people from working, I went to give a counter instructions to the soldiers, and the soldiers would ignore his company. If they have all the permits issued legitimately by the state entities that are supposed to issue the permits and licenses, if they are working and doing the management, you have no right to interfere. Abusiani, Ayegera, Gabi, Asara.
re o chere da kwa ni isu abia report